Malti hija fost żewġ pajjiżi biss li qed tagħti l-għażla ta' ex minflok mara u raġel fuq dokumenti uffiċjali. Fuq il-programm One Youth Breakfast tkellem dwar dan Richard Kohler, uffiċjal għoli fi Transgender Europe, illi kellu kliem ta' tifħir għal kif pajjiżna qed ikompli jsaħħaħ id-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. Theoretically it's possible, but practically we only see it at the moment in Denmark, that it's possible that you have a passport where there is an X on your passport, and in some very selected cases also in Germany for intersex individuals, but that's very difficult to obtain. Kohler tenna li b'dan u passi oħra pajjiżna qed ikun ta' eżempju iktar u iktar fid-dawl li diversi passi qed jittieħdu fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. It's really encouraging to see that Malta has given LGBTI topics such a high profile in its presidency. That's unprecedented, so to say. We have never seen a presidency to give it such a high priority, and we are very, very happy about that. Fl-istess programm tkellmet Reb Xiberras ta' 21 sena, persuna transgender, li spjegat kif għalkemm is-soċjetà mdorrija taqsam l-affarijiet ġo kaxxi definiti, ir-realtà hija ferm aktar komplessa u diversi passi li qed jieħu l-Gvern qed juru lil dawn in-nies li huma aċċettati fis-soċjetà. Kenti meta tirċievi invit, m'intix ħadd tirċievi MR jew MS, imma ħadd tirċievi MX li hija xi ħaġa li hija pożittiva ħafna hawnhekk li ġiet introduċuta hawnhekk hawn Malta għaliex qed nirrikonoxxu dawn in-nies. Reb sostniet li pajjiżna fl-aħħar ftit snin mexa ferm il-qudiem fejn jidħlu rikonoxximent u drittijiet ugwali għal persuni li ma jaqgħux taħt l-istereotipi. Fosthom bil-gender neutral toilets, l-unjoni ċivili u issa l-pass li jkun rikonoxxut iż-żwieġ ta' koppji gay. Issa l-Gvern qed jirrikonoxxi u qed jagħti importanza wkoll il-ġeneru tiegħi u nistgħu ngħaddu l-messaġġ hemm barra li tkun raġel mara iswed jew abjad jew tkun mill-liema pajjiż tkun inti tista' tgħix ma' nies oħra fis-soċjetà u at the end of the day we need to respect each other. Kohler tenna li l-eżempju ta' Malta huwa wieħed b'saħħtu, eżempju li warajh jistgħu jimxu pajjiżi oħra. We have just published a best practice catalog where we put together the best examples of how to improve the lives of trans people in Europe and from examples from beyond. And Malta is actually featuring quite heavily because we have seen that there is a lot of interest in the situation of trans people and how to improve it. And that is very practical and giving a lot of inspiration.